naš program. Ja bih za uvod za ovaj razgovor da kažem ili da pročitam ono što piše na vašoj Facebook stranici. Želite da studirate u Australiji među najboljim univerzitetima na svijetu, diplomski ili postdiplomski, treba vam stipendija, iskoristite ovu web stranicu gdje se objavljuje većina stipendija za sve univerzitete u Australiji. Na kraju piše, bit će mi zadovoljstvo pomoći zainteresovanima sa nadom da ćete vi pomoći drugima. Lijepo rečeno. Edeme ili Edi, dobrodošli u program. Živite u Melbourneu, ali su vaši radovi dio jedne globalne mreže. I inovator, i humanista, i profesor, doktor, inženjer. Hvala vam na vašem vremenu da gostujete u programu. Hvala vama, Amire, da se zahvalim prvo što smo me pozvali danas u studio i da pozdravim sve Bosance i Hercegovce, naravno sve ljude koji slušaju ovaj radio. Ja. Vi ste došli u Australiju prije 20 godina, odakle tačno iz Bosne i Hercegovine? Ja sam rođen u Tuzli i došao sam u Australiju od 1994. godine. Ja. Možda u tom putu dolaska u Australiju pa do mjesta profesora na La Trobe univerzitetu. Pa da skratim priču, mi smo proveli 3,5 godine u Švicarskoj kao izbjeglice i odlučili smo da dođemo u Australiju na osnovu toga što se nije vidjelo u budućnosti u toj državi. U Australiji smo se pronašli pravo dobro, kao većina naših Bosanaca i Hercegovaca. Put nije bio jednostavan, naravno učili smo njemački jezik u Švicarskoj, pa smo se opet morali prešatati na engleski jezik, međutim mladima ljudima to ide za rukom. Put nije bio lagan, kao što sam rekao, morali smo se truditi, dosta boriti, dosta su se žrtvovali, znači radili su profesije koje inače ne bi radili u svojoj domovini, da bi ja i brat imali priliku da se školujemo, da završimo školu, da postanemo uspješne osobe. Završili smo srednju školu u Melbourneu, naravno univerzitet La Trobe, gdje naravno danas i radim, ali mogu vam reći da sam vrlo zadovoljan tim što smo postigli u ovo vrijeme za Australiju. Ja. Uglavnom ja sam pronašao da ste se vi jedno vrijeme bazirali na projektima biomedicinskog inženjeringa, da ste radili na radaru, najnovijem radaru, digitalnom izučavanju talasa ili energije koja dolazi iz svemira i otprilike vidim širok dijapazon interesa. Kako biste vi opisali sa kakvim idejama zapravo ulazite u projekte koji dolaze ili na kojima trenutno radite? Dobro ste naveli, moje projekti se sastoje od ideja koje dolaze iz raznih oblasti. Ne fokusiram se previše na jednu oblast, čisto zato što vidim priliku da riješim neki problem u oblasti koja mene interesuje. A kada me pitate šta me interesuje, naravno sve. Mene nauka i inženjering interesuju strašno puno. Naveli ste jedan projekat, Tiger Radar, koji smo izmislili 2010. godine upravo, radarski sistem koji omogućava ljudima na zemaljskoj kugli da prate utjecaj sunčanih zrakova na našu planetu i utjecaj toga direktno na radio-telekomunikacijske sisteme, satelite i tako dalje. A ove druge stvari koje ste naveli iz medicinskog inženjeringa, postoji dosta mogućnosti da iskoristimo najnovije tehnologije da bi olakšali život ljudima širom svijeta, ne samo u naprednim državama poput Australije, naravno i Bosni i Hercegovini, ali i kontinentu Africi gdje je dosta toga zaostalo. Da. Inače, taj proces od inovacije, znači ideje jednog pronalaska nekog otkrića ili pomoći nauci ljudima, sam proces priznavanja, naučnog potvrđivanja, primjenjivanja, konačno i prodaje. Kako on djeluje u Australiji? Kako vi ostvarujete svoje ciljeve od onog momenta kada ste uradili projekat, kada ste završili ideju, pronašli da će nešto ljudima poslužiti? Mogu vam reći da je to vrlo dug proces. Znači, dosta ljudi smatra da kada imate ideju, imate nešto što je gotovo. Ideja ne vrijedi ništa. Realizacija ideje je u stvari ta vrijednost i to je vrlo dug proces. Ja sam se učio već godinama da naučim kako to ide. Međutim, Australija je jedna vrlo uredna država u kojoj funkcioniše suradnja između univerziteta i industrije, gdje industrija surađuje sa univerzitetom, čak su neke kompanije bazirane na univerzitetu, omogućavaju mladim istraživačima, naučnicima, čak i studentima da realizuju neke svoje ideje u neke projekte, neke prototip projekte koji se mogu vrlo brzo pretvoriti u neki komercijalni projekat. Nakon nekog perioda određenog nekog testinga, evaluacije, projekat prelazi u realizaciju na tržištu, da li je tržište Melbourne, Australija, Azija ili svijet,
to je naravno upitno naravno, na vašem uređaju, ali taj proces je definisan u Australiji i stvarno je vrlo uspješan, za razliku od nekih drugih država koje to nisu sprovele još na pravi adekvatan način. Bosna i Hercegovina je jedna od tih država. Ja pokušavam da svoje znanje koje trenutno ovdje gajem da prenesem na mlade ljude, a čak i na institucije u Bosni i Hercegovini, da bi što prije mogli da realizuju neke projekte, ideje koji studenti upravo imaju u svojoj glavi. Kako pretvoriti jednu ideju u neki komercijalni projekat koji će dati doprinos državi. Naravno, ekonomski rast će biti vrlo upitan u tome i mislim da imamo mogućnost da napravimo nešto vrlo pozitivno. Da. Govorimo o zemlji u kojoj ste stekli obrazovanje, Australiju, u kojoj ste se navikli na jedan red, disciplinu, na jedan protok informacija, a konačno i financija. I u školstvu, u obrazovanju, naravno i u firmama ili u udruženjima u kojima ste vi angažovani. Kada odete u Bosnu i Hercegovinu, kakva je tu razlika? Da li zaista možemo govoriti o nekim stvarima koje se mogu porediti? Pa, Bosna i Hercegovina kreće prema pravom putu, samo što je taj proces vrlo spor. Ja sam već zadnjih 3-4 godine dobro angažovan u Bosni i Hercegovini, upoznat sam sa sistemom. Ono što najviše izostaje jeste podrška financijska za studiranje, ali ne samo studiranje, nego podrška razvoju edukacije, da se primjeni više zapadnim sistema načina djelovanja, da se ubrza proces taj koji se proizvodi u drugim državama, a naravno i stipendisanje studenata koji su stvarno izvanredni. Često čujete priče za naše mlade koji napuste BiH pa naprave neko čudo u drugoj državi. Znači, ti studenti nisu primjećeni u BiH. Oni su jedan od te dio mase. Na kraju dana, kada odu u drugu državu, dobiju priliku, dobiju stipendiju, da se proguraju na pravi način, onda tek prepoznate njihov kvalitet i njihovu vrijednost i onda tražimo da se oni vrate u BiH da daju svoj doprinos. Znači, država mora više da brine o mladim ljudima, da im stvara prilike ne samo za školovanje, nego da se mogu zaposliti u Bosni i Hercegovini, da imaju više prilike kao što drugi imaju u drugim državama i to je jedan od glavnih zadataka mojih ličnih interesa u sljedećih 20-30 godina da to poboljšamo. A iz vašeg iskustva, kakva je ona druga strana, studente? Da li oni samo razmišljaju o tome da dođu do svjetskog obrazovanja i da ostanu raditi vani? Nisu svi. Mogu vam reći da stvarno postoji dosta studenata koji su spremni da ostanu u Bosni i Hercegovini. Neko je nedavno radio neku vrstu ankete i dokazali su da je većina studenata u BiH spremna da ostane u BiH ako se stvore barem neki osnovni uvjeti za rad, školovanje i rad. Jer ko bi želio da napusti svoju domovinu, svoje roditelje, svoje braće i sestre, da ide u neku nepoznatu državu samo radi karijere. To može biti izazov neki period, ali nostalgija je jedna vrlo čudna stvar, vuče sve ljude natrag. 3 sata 47 minuta slušate SBS-ov radio program za 21. maj 2017. godine. Sa nama u studiju je Edhem Čustović, doktor nauka, profesor na fakultetu u Melbourneu, inače vrlo angažovan i oko načina kako da pomogne mladim ljudima u Bosni i Hercegovini. Ukoliko neko, evo sad da kažem, ima priliku da nas gleda na Facebooku, drugi dio razgovora koji slijedi nakon nekoliko promotivnih poruka će biti više baš vezan za fondaciju na kojoj dr. Čustović radi. Hvala lijepo, ostanite sa nama.
kako smo obećali, govorit ćemo o fondaciji, načinu kako da pomognete studentima u Bosni i Hercegovini. Međutim, prije toga, vi ste član ovdašnjeg udruženja inženjera elektrotehnike. Kakva je vaša uloga u tom udruženju i da li postoji neka veza između fondacije i mogućnosti da neko od studenata dobije priliku i šansu da koristi usluge ovog udruženja ili La Trobe univerziteta gdje radite? Naravno, samo ukratko, radi se o IEEE, znači skraćenica za Institute of Electrical Electronic Engineers. To je stvar najstariji institut elektronike inženjeringa u svijetu koji već postoji 125 godina. Najpoznatiji članovi uključuju Nikolu Teslu. Djeluje širom svijeta, 160 država, 450.000 članova inženjera profesionalnih širom svijeta. Vrlo moćna organizacija koja ima utjecaj čak i u Bosni i Hercegovini, naravno i u Australiji. Ja sam član već dugo godina i sjedim na par odbora svjetskih, često putujem u Ameriku, u New York gdje je sjedište organizacije, ali isto tako, kao što ste postavili pitanje, da li postoji mogućnost da mladi ljudi u BiH imaju priliku da se uključe u taj institut? Da, naravno da mogu. BiH ima svoju sekciju IEEE u kojoj su uključeni i studenti i profesori, naravno oni koji žele da budu članovi, i imaju priliku da koriste tu organizaciju da se umreže sa vrlo inteligentnim ljudima i snalažljivim ljudima širom svijeta. Znači jačaju svoju mrežu, taj network koji je vrlo bitan za njihovu karijeru, mada dosta mladih ljudi ne iskoristi maksimalno, jer u toj organizaciji imate priliku da surađujete sa ljudima s kojima ne bi surađivali na osnovu samo vaše profesije, nego članstvo te organizacije omogućava vama razgovor sa jednim profesorom na MIT-u, Harvardu ili Stanfordu. Naravno, koji bi profesor pričao sa nekim studentom u BiH na osnovu toga samo zato što je student u IEEE, ali to je ta organizacija i stvarno pruža mnogo prilika za mlade ljude. Ne. Toliko su široka polja o kojima bismo mogli razgovarati obzirom na vašu upućenost, zainteresovanost i konačno znanje sa kojim vladate vezano i na ovom globalnom nivou. Međutim, da se vratimo ponovo studentima u Bosni i Hercegovini ili njihovom interesovanju za stipendije ili školovanje van Bosne i Hercegovine ili preko institucija koje u drugim zemljama. Pitanje bi bilo otprilike ukoliko želi neko da vas kontaktira. Ja znam da ste vi već imali priliku da gostujete na bosansko-hercegovačkim medijima. Zaista, kakav je interes? Da li vas ljudi kontaktiraju? Kako vas kontaktiraju? Redovno, ja posvetim dnevno 2-3 sata preko svoje Facebook stranice javne da pomognem mladim ljudima. Često dobijam poruke kako doći do stipendije, kako napredovati, da li možete da pogledate moj biznis plan, da li možete dati neki savjet. Znači razna pitanja, ja sam uvijek spreman da odvojim svog vremena, rekao sam 2-3 sata, ponekad je i više, da pomognem mladim ljudima. Neka pitanja su vezana direktno za BiH, neka su vezana više za kako bi mogao se školujem van BiH. Ono što tražim od mladih ljudi jeste, ako ja posvetim vama par sati mog vremena da vam pomognem u vašoj karijeri, onda razmišljam da vi isto možete da pružite takvo znanje nekoj drugoj osobi. Znači, to je taj knowledge transfer, znači da prenesemo to znanje koje smo stekli od jedne osobe, može biti mentor ili neko koji ima neki veliki utjecaj na vas. Kroz taj proces širimo znanje. Znanje moje prelazi na jednu mlađu osobu, ta osoba to znanje prenese nekoj drugoj mlade osobi i stvaramo vrlo jako udruženje, znači taj network ljudi koji mogu jednim drugima da pomažu i eventualno za 10, 20, 30 godina ja smatram da će to biti budući lider naše države, a naravno imajući veliki utjecaj u nekim drugim državama. Ne. Evo, ne znam da li ste pratili u vijestima vezano evo za situaciju u Australiji gdje je novi budžet došao na oštar nož kod školovanja koleđa, fakulteta vezano za financijska sredstva koja su usmjerena preko mjera reformi novog budžeta. Kako vaša fondacija opstaje? Pa moja fondacija primlja, znači, u stvari naša sredstva dolaze od raznih donatora. Ja i naravno moj brat Rešad Čustević dosta financiramo sami, međutim fondacija je sada pokrenuta zvanično i mogu vam reći da svaki dan primamo poruke, ljudi koji žele da doniraju, naša dijaspora uglavnom širom svijeta, od Amerike, Kanade, Australije, Austrije, Švicarske i tako dalje. I koristimo ta sredstva da bi omogućili mladim ljudima ne samo da ostanu u BiH, nego da putuju, da steknu neko znanje s uvjetom da se vrate i da prenesu to znanje, kao što sam ranije rekao. Ja. Kakve su aktivnosti vezane za studente iz Australije prema Bosni i Hercegovini, obzirom da vi radite kao profesor na univerzitetu u Melbourneu?
Prošle godine smo pokrenuli jedan program, u stvari to je bio jedan kongres studentskih i mladih profesionalnih inženjera u Sarajevu, gdje sam ja poveo 13 studenta sa La Trobe univerziteta u BiH. Znači nisu to bili Bosanci, Hercegovci, Australci, nego su bili anglosaksoni, većinom Australci, koji su iskazali želju da dođu u BiH, da malo upoznaju kulturu, da upoznaju naše studente, način školovanja, ali ja sam znao da kroz taj proces stvaramo neka prijateljstva između ovih studenta i onih u BiH. A oprostite, koju struku studiraju? Inženjeri, informatičari, matematičari i u tim strukama nauke. Da? I kroz to smo stvorili jednu jaku mrežu gdje sada svakodnevno vidim da studenti sa mog univerziteta pomažu studentima u BiH i stvaraju tu mrežu koja će u budućnosti da preraste u neke poslovne prilike i naravno prilike da se putuje između dvije države, da se prenese znanje, ne samo tehničko znanje, nego i kulturno znanje između jedne države i druge države, da se proširi taj njihov network. Ove godine također radimo slično, najavit ću da se kongres održava u Sarajevu, IEEE Student and Young Professional Congress, koji će se održati od 1. do 4. decembra. Na tom kongresu ćemo imati preko 200 učesnika. Kongres se bavi temama inovativnim projektima, poduzetništvu u BiH, kako progurati mlade ljude kroz njihove ideje i kako ojačati ekonomski status Bosne i Hercegovine i pružiti priliku mladima da sami sebe zaposle, da ne ovise o državnim institucijama gdje stvarno nema puno radnih mjesta. Da. Nije puno vremena ostalo, međutim još jednom da kažem da vjerovatno imate i određenu poruku za one slušalce koji nas slušaju u Australiji, koji možda imaju načina ili volje da vam pomognu, gdje mogu da vam se obrate vezano za vaše interese i pomoć studentima? Imate priliku da me kontaktirate naravno preko Facebooka, ali znam da smo svi uključeni preko društvene mreže. Fondacija, web stranica bhfuturesfoundation.org. Tu možete direktno da vidite naš rad, čime se bavimo, kako možete da nam pružite pomoć, a naravno možete me uganjati preko LinkedIn web stranice Edhem Edi Čustović ili bilo kakve druge prilike koje postoje preko univerziteta i tako dalje. Ja koliko znam i aktivni ste u zajednici, a već godinama ovdje postoje dobre ideje koje nažalost nikako i da dobro realno zažive upravo u tim relacijama investiranja, finansiranja, pomoći, možda više pomoći, ne ove, da kažem, familijarne koja dolazi od dijaspore, nego institucionalne, ali upravo čini mi se da ljudi, upravo kadar koji se školovao ovdje na neki način dobro reaguje, bar evo, znam da je nekoliko vaših kolega iz La Trobe univerziteta vezano za određene projekte u Bosni i Hercegovini. Možda još samo na kraju da mi kažete otprilike kakve su vaši planovi za ovo ljeto, da li planirate ponovo do Bosne i Hercegovine? Da, ovog ljeta ja prvo putujem u Ameriku, naravno kroz IEEE organizaciju, ali ću provesti 2-3 sedmice u BiH. Naveo sam će to da bude moj godišnji odmor, ali ja još nisam imao godišnjeg odmora, da nisam otišao, se uključio neki rad ili neki projekat, tako da ako ima želju neko se nađe sa mnom, popije kafu i porazgovaram o nekim interesantnim temama, slobodno mi se javite. Da, može vas naći na Facebooku. Inače, još jednom želim da se zahvalim vašim bratu Rešad, koji nam je pomogao oko realizacije ovog Facebook prenosa, da se zahvalim vama na ovom razgovoru i htio bih svakako još da samo podsjetim naše slušalce da ukoliko imaju pitanja da mogu nazvati nas u redakciju 03-9949-2256 još jednom 9949-2256 ukoliko možemo da pomognemo vezano za ovaj kontakt. Još samo prije nego što završimo, imam uvijek ideju da u ovom zadnjem džepu gdje držim telefon stoji kontakt sa svijetom. Kako vidite budućnost aplikacija na mobilne tehnologije? Sve što je oko vas bit će povezano na internet. Od vašeg džempera do vašeg mikrofona, do vašeg televizora, telefona, kompjutera i tako dalje, možete da pratite sve živo. Sa djecom smo već povezani preko interneta. Mislim da ćete imati pratiti još više detalja. Da, moram da napomenem kad već govorim o ovim familijarnim stvarima da čestitam vašim roditeljima koji su kod vas obojice ostavili tako jak utjecaj i dobro poznavanje jezika.
bosanskog jezika. Hvala vam lijepo. Hvala vama. Što sam imao priliku da porazgovaram s vama i naravno pretpostavljam i da vam na neki način prenesem zadovoljstvo slušalaca koji su imali priliku da vas čuju i koji vjerovatno će čuti više o nama. Hvala vam lijepo. Hvala vama. Bio je to Edhem Čustović, toliko za danas, puno pozdrava Damira Bukića.